Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Kajing ang nuot jong ki babon ki pat ba pan pen urlong ya kajing snano ya ke surong na nongpo sya umdan kala dai kajing urlong jong ki jing po sniu jong ki babon ki pat ba banyak no ha ke surok ke babaha bat ke bapaka. Emily ke nongpo konsuensi uba Merrill Bonds haba pentep ya kani kajing urlong jong kajing ang nuot jong ki babon ban yo no ya kajing sna ya ke surong na nongpo sya umdan ulong ba omdai tangba ke sorkar kala penmang ban sna ya kani ke surong Henry la penmang ru ban sna da ke surok ke bakam he ban ya ke ke baladon lupa lani ke bala tip kum ke intermediate road na kaliang Emily ulak penpau ya ke jing kublai yau menteri ke sorkar uba ya ke tenat PWD roads uba Preston Tensong kumjuru yau menteri rangba ke jela ukan rat kongkal sangma bat ya ke sorkar berok hikawai bakal pensngap ya ke jing ut jing nam om tang ke jong umarwai Henry ki paj ba ketiga than ki baladawa na kapor syakapor ban snano ya ke ni ke surong kentup ya ki kenhun beper bat kiriu shiman Susu uba Merrill Bonds ulong ba namar ke surok kala long ke bajrong bat ke jinglut ru kala long ke bahe kumta ki board sarkar ki la penmang arsian sanction ha ke ba ke surok na umdan Sunapur ladap ban penmang ha kini ke benai baladam bat ya kani ke sanction na ke benta ban sna ya ke surok na nongpo sya umdan la sanction ha ke arpun riu teri unai wiang arhajar pesau lengba ke state scheme kumban sukudau kendian ba ke jingrong jong kani ke surok ke ba ansna thmai no menta kan long 4 kilometer haka jinglut ke basau kendai keluar san pulai lang nyopo hajar san spa tingka haba keli yo Emily ba yo kadon ke jing persya na kitrai jaka namar ke jing sna dau surok bakam he uniu Emily ulong ba namar ke ni ke surok kadai ke jing ang nuot jong ki babon ki paj ba ke ni ke than ban sna no namar hadian bun pos nam kum tau kermen ba baro ki paj ba ki basyong basa hasil enter jong ke ni ke surok bakin ai ke jing trilang bat bakan nomdan ke no ke jing persya lada don kam bensim ya khendiat khensoy ki jaka ki badan hasanda jong ki jaka bala penmang bansna ya ke ni ke surong to ha ni ka por kum Emily jong ka nongpo kondusi masungo pan pentip syaki pai ba jong ka nongpo si kham tam ye ki nong song snong ki ba pron kam yo surok na nongpo umden bat kum bon mi sidusya Sonapur kade ke kubor ke Sultanat ka ba kumbagi tip na do basdang ya kene ke surok ka jing jerong jo ka long san pupra kilometer bat ba na kalian jonga kum MLA ngela persian ban bundin san arja pulai ban yo jing penmang de jing penmang gede ke belahe ke belajan kot saka sispa klur kamlong ke besuk ban yo ka sanction de jing penmang pisah ni terkadang kalau adon ngijing penbej pen ngin pia ki artli ki benda ka wat ka banengkong kalong nanong po homden arpo kilometer ka bende ka intermediate lane bat ba ka benta ka baar kalong na umden ben mi cepo Sonapur ka bajrong kumbalai pupra po hindruspa kilometer bat di kini ka artli gilai penbej bat ba kasunguman ai kumblai kerpang ya Menteri BDP yang kena PWD ba Preston Tensong ya menteri rang ba jong jela ya ke sorkar ke barok we ya ki officer GBI ki jongi dalam tang jeng tri stom ke jongki na komno ban penbiang ya ke DPR ba lala ban penbiang ya ke DPR ha ka ba kumbangi latip ha ki por ke bladep ya tu kawat ke baar ke badena umden Sunapur ladep ban sanction na do ka Shipotrik jong Oktober hajar pusau long ba jong ka PMGSY 3 batch 1 haga jeng penmang ka ba ketu ka ba ka bat ka bar kalong ka jeng penmang ka ba sau penyo klur polak baga jeng jorong kalong lai pupra point ndruspa kilometer de ka ba kongsan gede ka mat ka ni ka bagadang suyo sanction mentah gede gini nanong po homden layo sanction long ba ka state scheme la de penyo ka administrative approval ya ka sanction na do ka arpun riu teriku November mendang kumpa laising ya imenta agajing penmang kaba saupu kendai kelur san pulai lak tengka nyopo aja san spa kata gading penmang na kamenta jong nek surok ke arpo kilometer bahkan deg intermediate lane de kalong ke kubor ke Sultanat kadang ai kublei kerpang na lor sorkar ya uba Preston
Tan Song ku menteri nang ta ya ki senjuk kirang ba senong ya ka nong tlu matan marman development forum ke bangidon nang ta ki seng balang ki don bentah ki riu simet ki don bentah beper ban kersan ya kan ke kam bakan long na suman ai kulai kerpang itu baro bagan ke kam kala urlong ban bangi le kat bala mentah ban ya kan ke wat ke banengkong nang ko pohom den ban department kan khot tendar no hakini ki segi ki banwan lam no Desember berketiga wat ke baar na PMJSY ke tula ada ban khot ke tendar balom no ka hadin ke arterik ken sala ban alot no itu ke kam ban ke kermen ba ki kino ki try jaka kirang ba snong kino ngelam rat tu ken ai kulut mensim ni jaka abadon ban kam penhe ya ke surok am tag jimen toy jong ba sisin ai kuble ya ka sarkar ya menteri ba prestun lambat parok ki nok song senong jong dong kathan ki bala snok tilang lam tang jumen toy jong bubun balang bisbon fi ka time frame gani kin sambu na kaliang jong ka PWD department hadin bak ki la dep alot ya no kontraktor la ne ka firm la ne ka company ki don gini stipulated time bek ki don gi ba pandep khat prabanai dan gi ba arp sau banai gi don gi ba lai pundri banai ba kam ta dekat kum gijing bu ujung ki tu ko por ngi scam ba gitu gi ba pentre ken pendep ja ka kam kat kum ujung angnot jong pa ba tu scam ba kin no mi gi ba kum kita namar ba kane gi jeng angnot jong bobun balang ki pa ba kila angnot palat yang no surok misang ade benyo aku sedang jong ne arjar pusau haswa ka MP election ta kawan no ka MP election ka code of conduct ka don balai sau benai tu tinggal persang men penbej menta hakaba nagaliang jong ka sarkar jelahi kila pentikna bala sanction hero naka state skip manaka tu ngidang plan ba nginle naka Ministry of Donor dan ringi sutu bahkan kamsim por kala ande hadu benai February umat kindang song meeting iki project proposal jong sarkar jelate kaliur kelawan biang sesien kala nang sitom susul tak dau muka nagaliang jong i ba perstun song benglio ya kendu ila ajengmut pangin le no kata kerkom ban pa kala long bentar gadi kijing kemen ga kraw ban ngi scam begini ki deng pengkiang ki ba PP ong il sedan ba penwit ngi scam bakan numi magadi kijing mentoy jong paj ba balada ki don ru te ai u paj ba on juba balo jong kata kum kita ngi scam ba ngi kermen ba kinom don gini kijing penwit dan re ngi shania be bagi paj ba be na kwai suro kin ai kijing trailang kata de bukongsan Ingkwa kajonga kalong makani kedik isu kebangia trilang bar collective effort mo kadi kejingya snok tilang jong barok tak tahu pi barok gitu baladon benta dikireu simet nadu ki seng balang nadu ki senjo krong ba snong nadu ki kenhun ki badan ki belaya snok tilang ni ya wer punya khot pengin ya trilang rangkar kat kata gede ka ba kongsan ban ai ke jing trilang bang pi meneng bala api leki ke dia kata ke kongsan kam don compensation re don jing siu re bai jaka gini kita dan dari makaya hina kan existing road kan ke surok ke beladon lupa di kam don thander ke ba hadu kata-kata ya ka benda dara kadi man ke alignment ke batmai te kaya dokumai ikani ke alignment ke berim is penhe gini ke badan naga single lane cak intermediate lane ni scam ke nom don ke jing wit ke bukum kita ke kamram ka jonga kum nom bikmat ba ngi ensure hero ngi penting na ba ka kam kan dep kloy gin ngi scam ba ki ba yo ai ka kamru kin tri kloy ka kam da nagaliang jonga personally ngan buddin na ka por ban ensure begini men pendep hai tu por bala bu la ne ngila le haswa jonga por ban pendep katali kadang bahas susu Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai